Turi na MCA wa Kiago Simon Kiambingaroni ora warungamire na gavana kinyetite impeachment we akaria nyuma ya mama ne tikere ngekere ya ora ni kia Daktari Julius Bijewe ora ware MCA wa Karaja wa wondi ya Mwangandia pande bo kethe bengo tutuboru ari kwariria mantu ya Ciaca Cia Meru ri watite muthutira kaiteneka kinya nyuma ya minister wore mimethikali ntore kwethira kiwa atongeria ba county Meru nibo ateno tukaiteneka tika kuringa siasa kura ne chiaringiro ne kaita kakuritira mumero werania na batu kulukra 40188 no namba yetu SMS through live kuri Facebook through live dene ya YouTube ithira wikira opinion ekuka na comment yeku na kethira nkithoma choki yaku uratu wita nambere na mubango yo karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Was standard out kiri impeachment ya gavana ya last year. Yes. Imbibi ya gore motivation. Iboga adhikiri bonde naru ndi Simon Kiambingaroni kuma Kiago ward. Kira kiambikire inya muno unimbithagira ngiromba Murungu muno na tinya yakwa. Na ndarombire Murungu na mbonire gutina ngundi allegation imbega cia wimpisi ngabana na inda karanke ngitagagira imbije sheria kidogo tategera ndona utumba gwimpishi mtu na atina makosa kiki gatumire oni ndongama na ngabana na ndona ngabana kira kireo tigwimpishwa ibura mbuga Meru ya thurire mwekuru. So thina yari mwekuru? Yes. Batetikia kijana ndia Meru batetikia ngabana ni mama. Ne athe murume na Meru bathurire ngabana. Yes, bati gwitikia kinyana ndi na ndenda kukwira bwega na gitio kinene. Batiretikia no ntuke jotegera. Woni mantu jo wariria mantu jaji ya ward. Igoro ndirari ndio. Na mantu jo jonde jo ja karikire ndene njia ward. Ngabana tekaratire ali kanyaga kwaria. Yeah. Njuri ncheke ya njia ward na arungamire bauga iba kuona mwana wao atitite bwega kwao iba kumuromba na gitio kinene bakamujukia na bamuikie kiri ngabana nikenda maendeleo jeja ndene njia na ngabana natigire into bibingi no tithine roneka empathu cia rutere rwa njia ward no ntubombere ngabana maendeleo jara ikije na raikirie na kinya akuru bongo ba njia ward iba ije MCA uwe na manto jao. Yes. No, mheshimiwa anko uri na gitio wiki nene. Imagine uwe gavana ke ya wondi neku, right? Ya wondi neku akarea waria na kiume githiru itonere mwendali na achokira na wana kuwata gavana baru. Uke guthi yora tro kanya wari wondi neku ibu ate. Batu ya gutirari na kanya ga kanene na rari akiatho kinene. Seriously? Na rari akiatho kinene ndene antu nene. Inokura tayari sinenya muno. Na turakethani agwetire marieto tunde turari simiwa nkurukia 10 no ti muntu uraria kwa ukia kirare o turatite kwariria tunde ntunene no kiatho kirare o iga ntunene no mheshimiwa ndakuria atiri iwonde ni eku iwo bate ukaribisha gavana akore umu watu weni uri MC ontere ukaibu ate ikirinde kiaregire kia area ukia ugate bati kwaria tingabana. Wow. Mheshimiwa Julio. Karibu sana. Asante sana. Lakini tuko kuambia mbango. Thank you so much. Bwana tubo tondera kanyo kinyo tukobarwa rekini mbango wa roho siasa. Now, Mheshimiwa Julio kiri point letu ni omo ankatha hii ni siasa ile weta na brandani ya county Meru na muno kwena siasa cia kibiri na kobia na rutarongo na ruwe na mweko. So yo no irio irio ndivyo kuruga kana ndio ndivyo kuruga. Now the point irere na ara tukwambiria ruonoro MCA wanjia mwendali kiatho ikirari kwawe na aratiro kanya gakoreke mucemanira yo gavana na kinya ntuba kwawe bakuthata bakiwa kwina kasakasire umire na kinya gumove na banja cia mwiri. Now my point is no MCA for 2 terms. Governor ke waku akare ko recognize you sitting MCs. Message yo tomanire ko. Iboga sana Edward na mheshimiwa Akiambi na thikiria betu. Nkuona ko batere mheshimiwa ro area kwitha kinyuki jukumu ya gukaribisha mugeni rora kinya and ene award yu ya mheshimiwa Akiambi ni MCO Kiago ward. Yeah. Of course what we can either governor, the president kana ule aliunga deo
na gwita kwitha no kwewa gipawa mbere kia kumukaribisha na Arua tuna deputy president ndene ya Kenya o Kenya ndene ya Meru inyako njita gutwika abati kiama kimwe for example mwe ngavana wetu no independent no monkage tara kumukaribisha ukoona so basically to me muntu uria utari na kura uri ndene wondi iria na bwite kwitha no kujike jukumu ukaribisha mugeni uroreja Mheshimiwa Arua hapo kakanya katrona kereke MCA kwaria maybe kile MCAs barabange no gutwike program ni umigwa tukaba bange batiumba kwaria but at least uri a host akaribisha governor then bau bange no bokerie njara kana gwatyo gutina time kabisa na gwatyo batiumba kwaria bau bange no it is possible the time chidoki lakini at least uri a host ukaribisha umukaribisha then ntiko doganya ko gwita kwa kanya at least ka ura karibu ndene wondi eje nonto ningi mantu jajo nde mo MCA dithagia jana na yo manite kumana mbesiri mite county ne so it means oi MCA kulita mheshimiwa MCA jajo imbesiri mite kingabana nala so there must be a disconnect kenda gutuka ndi ujo au karibisha mheshimiwa governor nomba gukethania mimi barabanginya kware mari gutuka okay no mheshimiwa Kiambi tukiaria na gitio kinene tuko yoro gavana narari nteribu kuirari chantunene right gavana narone kero buithia mbu bukiwa buire mporo na seneta mbu na baitikiro kinyantere chiembe now gavana trua noe tuike kubatanithia Meru was it necessary yesterday okay ngakwira uwembiji uwe na kinya mheshimiwa ibwa kama mheshimiwa mbijewe na kuma centralment constituency na inebo kwa na servite county government ya Meru more than 10 years na inkwenda kwira Meru uju Kimeru Meru wengwa aomba gutumira Kimeru akauga atiri Mungu uju kamantajo ndao proverbs ya Kimeru na batu turi aciari turuma Biblia rukire tugeta kanisene uwe muciari wina mwari na wina muthaka sawa ndirio gwito ukaria migambo etibui ukauga ukabira mwekuru na kibiri shwari Amiru na aria bari eu ni oversight ekugo kabira kwikubira ndatumira Kimeru Mungu jo kamantajwe ndao kumaanisha kirenge Kimeru kikachiarwa kake kianjagiria gukurira kireo wau na wetoruga ukaiwi kirenge wale sawa aja ange this is a proverbs of Kimeru means that mubiri jojo kwe muntu wekubira irio ngaba narauririe ekuru abauri atiri no ntunaja kwina Turukana naja kwina andu betu mwana okwageta ndewu akagwato imeitha akabirwa mbere ya Meru saruruku wejo gakena ugo chiere mwana oria kinya twetumira inkuona ina statement yo kuma na mantu yo ndo kwariri mheshimiwa statement irumagi kibiri irumagi kibiri kewa buwe mbuyero tekwite bu bende kwa mbu na ye kuro ba insist ba ugam kirundu keu twakiugira mbu ikirundu te mutoro kwa ni ground era insistre kana gavana ro to ba were mbu ground no tubwambere that is very painful no ndona mwana reta na area wathi mwana uyo kwa semana muntu omurebi aripoa ugaikegeta koti that's another contrary thing not a contrary ankuga atiri Kimeru shirogani means tukenda kuthondeka mantu rya so mheshimiwa kwa justify kuwa ambuka na nduga atiri kuro bara bakuigwa baigwa jabono ntibo bachiereana panjiria kuga bongo bateri indira ari ntunene I was there na indira ari oni banjira kuga tokogambu banjira kugambu nene gabana bera tuge no mheshimiwa bijewe ori team oversight right iburero bogyo kinyembe buwerwembu na buengwe na iburo wererwembu yoro wembo tongeria maybe wembo chokia ikarokioro kikariate kuringana na mpumirire umireku ibu bwega sana Edward egembe Meru County na given that Meru County omuntu wonde kulingana na katiba
ena right ya gwita kuthiuruka kuthithia muchemanio na kwaria na antu muntu wonde uthuri no te thuri so kugira mbu ntikona nigwe kubui no nto gavana uga tuge mheshimiwa Mpuru ejari ugirwa mbu mheshimiwa Mpuru no etauga gavana ugirwa mbu senator no etarunga mbu gavana ugirwa mbu MP onge arunga mano uga MC no ugirwa mbu na ndiga tuka ikaunti mbu ebero mwa kala kiuga mbu atukwa ntikona bubui according to me according to you yes now kambe yake mheshimiwa Kiambe once again mheshimiwa inkurika na very well governor recentment kwe miario rutire urawa senator Kathuri urothuri na kiama kiaku ka UDA urawa athuriro indaimono no unge athururi murungu no uchokere miario no kawekeleze tumiga tumira wari ntuto yu odenkereza yes ndale kana mbere Idi Amiru kiri Kimiru okaire myake yu tutange Kimiru Kimiru okaire mumeru akeja gukosera we ugwaga ukosera agwe akwira nkome Kimiru inkara sini sawa nukigwa nandi megambo yetu Kimiru na muturire ijua ntu bakora motaura ibito kora mani utaura kora mo gutaura ndaimono kijoka jukia dictionary ugachwa utige tuja ndaimono utiji no tujui mugambo jwetu jwa twitagira turi amwe na garaka yokuwa atia nukwigwa kanda ugire atiri ne antu bataurie statement ubui unenda ugire atiri senator wetu Kathuri Ntomurungi senator Kathuri Ntomurungi kirundu kiria kirio kiria kimbugwete ikia ndaimono not means that inkoma na miru bakwenda kugarie tore nkoma tinkoma Kimiru na aria kigwetu ikuga atari ari ndene Meru emutongerio Meru lakini atiujuri gutongeria Meru nio tumeshimwa kwenda kutamiarira yaumire kanyune kaku wo wathuriro murungu uyu unge athuriro indemono opposite miko na kone wo opposite murungu bibingi byo kuira right no kira kwenda kuira ndenda kuira atiri woni ndaugaga atiri kiri umurungu no kuona ndauga ngavana kawira Mwangasa athuriro murungu ambo thikiri yes uju noe arombirwe imirungu yawe athurirwe mirungu yawe for ridi tukiaragia uma muntu uria witikiritwe gwita na gukuruka kanisene na nkobia imusilamu hau tungetha muntu uria witikiritwe gwita kija assembly imusilamu lakini twategera tukona kwi mirungu ikurombwa no kwi mirungu ikurombwa ni antu betu na ni atongeria betu no kuigwa nende mirungu no specify atongeri mirungu yo kuga atiri kirutere rugu tafadhali bairire baumendeo kimirungu eu kenda beja mirungu ne mega no tumeru itetana njireu bakwenda kumikia right now mheshimiwa BJ very politely this is a very sober discussion atongere betu mwankatha ayera tukinyete kwani shima ikukinyete to another level because mheshimiwa ararenjire akaribwawe mheshimiwa unge akarenjire akaribwawe it's barely mwaka mwenye utathira atongere be kuringira kura ina atorekerete in terms of maendeleo na peace na ngwataniro ya Meru County ibwega sana mbere matoka ciuri na manto ya mberirie igwe to kibiri kwa mwiko na mbinambi ya mbiri na migambo egotwika mheshimiwa Mpuru gerwe na gweketha na muno nio manto ya mberirie na gotwika na gweketha nwe ureugaga ureresaga kugana ndi nwe na thugani aimbio yomba gweketha imbio ona ndi nwe ninge jina gya kupira ina gweketha na so nio kwambiririe manto ja umbere na ikurikia kwambiria mantu ya gweketha ndabo kibiri kieja mantu jingi ankuruki yes gutebui mheshimiwa kweresa for example urawa kalikita kariene actually nyani mheshimiwa na ngwetere ogi kweresa kwa we na winya mbije wongi turendete muno au ni kweli yes turendete muno au buga kaona ni gweja anda atienjira na kwereza nkuruki uga kubange bakoromba mirungu ingi itikwereka we mantu ya kuromba murungu nti bakugitega mbali onto muntu no jena na murungu we
sawa sawa. Yeah. Number 2 ingona mheshimiwa na kutheka, but you cannot even be sure ura kuromba no liko. Yeah. Ukona so, Muislamu gakuromba Murungu, Muhindu gakuromba Murungu, Mukristo aromba Murungu. Igamba ria Murungu no Murungu engo kagita, but kugitira antu nambi Governor Meru ni bishop nagwe bishop. Yeah. Ngeti ki bishop nto nakuga sawa sawa uliko ndo kanisa Katoliki Salesius Mugambi ni bishop ka mwite kanisa kwa ndene Katoliki bishop ukona so nande ntemenya ndo ntetekeria mtu arunga mama mbili kwa tare bishop we no Katoliki te bishop kana ndo kama mamba mbili kwa bishop okay yejite bishop hapana ntemba kwa limantu jau temegwita direction yu iwete kyo bwawe so basically tako buisi asa kugerana migambo hapana nio unfortunately Dea kwa robo gambo kuna right of reply no munkocho kimugura jo gitatia jo ejira you must do that kana takwitaga kwa ichokeria au so Governor Meru no CEO akarungika mantu ya kulinga siasa yana nangi gukira as a position so iba bambirire siasa no ya wambirire na leo gura mantu ya gweketha Ababure, boy genuine kire siasa zenu si oversight mheshimiwa? Absolutely. Article 99 of the 96 of the Constitution. Eriuga Senate ina power mantu yako mbesa at the national level. Na erike kuga Senate akeja kuthingatira mbesa ichi atumirirwa atia. Na oversight te Senate ake control of budget, irresponsibility where oversight. Auditor General akalita report in August mwezi Januari. Ili kumwea oversight. Mheshimiwa ndani ya assembly is responsibility wa oversight. Members of the county assembly. Mendieda aito kwalia oversight no ngogeao na mtu wonde. So oversight that one is no problem. No, mheshimiwa ukienda kuongela bu mheshimiwa Bijeo wa indathikirite Mugambi Manyara SGO kya makia basi akiaria ariwa babu bitumite bukuma runguru angavana babue kwebyo bonenkeri na ibwana nkero bira bwenda into onto ya bursaries na thai au abira bonenkeri ne contract kurutonia chore benu iki onto bure merete na ugenda buri wa mpesa cienu. Okay, ibwega ndendo kwira atiri Mugambi Manyara angucokereka Mugambi Manyara na aromba kura ndene Meru na arathiuruka muno na nkimugwatagia siasa mucore okwa senator aromba gitiga senator munya kiromba gitikia ngabana Ameru barego mwakura tisa sawa na borego mwakura eta Nairobi na siasa kuringana bura siasa kali na bwa twitite mheshimiwa Bijewe akwaria mantu ja oversight ko muthikirite muno akiaria mantu ja oversight na kugweta mantu ja Auditor General akareta report ndenda kuuria Bijewe in doctor ena PhD in doctor mwana wetu i report ile kuomba ukanengera mwana wo mwaka atari ki exercise igwa kuthithia ni ondeti ile kuomba kuja kuthithia. Now ndio kuita mheshimiwa juzi governor ena press release ya werareta ho mweri itonera afisa oro kurikana no rungamirite mbetsa cia Montreal ncio tedia cancer center right besire lezra besira itumiri kuma ira cia changro 13.7 million besiri kuoneka i 562 chewe to tedia cancer center oversight itebati ko bwetho no to ndite report itre na inya governor wengo na kuona ni utumiri wa mbetsa buri obutibui nte kuga oversight itebati kuthithio. Yes, oversight ne bati kuthithio buru te otetegerete kuthithia mbio oversight na kinya senate nkuona akiaria na aro kathuri ntomurungi gi TV ndaigwa kiuga report oversight bati twathithio oversight akeja ajukie oversight ajukie report area eteneo senate sawa sawa kenda kwa tweka county government ne misuse the resources kenda ujue tweta kuthithia ata kwanza biuria tisa sawa kira tukuthithia kagutina time uteo azimio no ekaria ekabangania ekauanga bana keja kwa more time gute atethire na competition ndene county ndene Meru na ndikia kireo ingabana na kiranka romba ngabana endere na ngugichao arekane na bobange boringe etuma onde tieje ithithwe
audit in general eja ababu boya nwimbi tukathithia oversight tutafanya ni onto butrete report yu ya mountain den mwanka thai na ginya report ya marando yara ya kurekana ya three contractors mwanka thai na report yekuma batu twetirwe ngavana na twetatuaria kwa twika mbeca iria cheja ndene county government irio ikare ya pending bill imwe na itomba kuthiria tisa sawa. My point is ni onto butrete report mwanka thai report ya marando yara ya entrepreneurs na contractors Robert ibatangazire baba kubwethia about ni onto botameti assembly. Number 2 ni onto boteti report yongwa ikurekana mbete cia cancer center isi atumekire kwa tuge 562 yotiwa have you compromised roy and oversight kira kireo tukuthondeka report chietu tewe report thigere tukuthondeka report chietu twetia report yes awi na tugetia yes. na itugo mea tutetagia report tu nde atukarande guru tukuthithia micemanie mingi nikienda tumba gwitia sawa sawa na report tokamirisha report yetu tukareta no ndutumbo mbira ndete report na ru ndeta na nteneo kuno lazima ndidi allegation tutikeja kugwa fair enough mheshimiwa bija wenkonda tueta break lakini tuechokera report ya marando ya numere very early gutege almost 3 months ago right tutambibo kire assembly ya Meru still governor no kwe adonani no ko the oversight no kwe the oversight because na ko yakona ni rambesi tumekite especially mbetse cha mountain run inkwanda tuta break tuechokera tuira ina wait report bwambira area kienda ku oversight thirikari ilitangura kubatira because now it seems MCs wa Meru they are no longer oversighting igethirikari but kana they are part of executive katone kanya kagunoge ndo etakuraya ituchokerete gimo bango yo waro siasa inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee, changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kire monaneja urimi na ndethia cieria jaraja kethro jareke ni negesho ground gitoro njuma tariki 16 mweri jojo kwambiria thaa 1 cia rukiri. Na mbere njukia kanyaga gukaribisha arimi bonthe kiri kiatho gethu kinene gia tuko ya njuma tariki 16 kira iketha kinara ASK showground na mugeni wetu heshima kethwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei. Murimi ijawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma bogeta ukono njira shege nande shegweka silenji eku kuthondeka iro bya ng'ombe wetumira otea na njira shege nande na kinya uitano umenyeri bwato jao ng'ombe icio thikethera iria ya fiunde na ciumete kiari mbetu barabara thitende na Meru na kinya ugono gwite kwetho okalijabo okalithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega ukethro inya na mandagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto bwinthe ni bugwati ugeni Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwaku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari
nyomana kinyamyunda nkurukia jagwa Centenary Sacco tukamenyera gikundi giaku kanisa yaku na kinya sukuru na mokobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kadhoana ntere ikueretezera ka university rikana uri mukiamo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwangishie tontereshia chuka Kinoro, Motwati, Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru ngiruru ero kumatimone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Bwana ntweta na mbere kwa tena batu kiri mubango yo arwe siasa ogologera mutambo yo Facebook Mwenda Philip Arua this MC instructed half of the Marians who elected senator in him and Governor Kawira by referring to them as demons. Douglas Kadhuri Mamugambi kumamako Iembe Central Kawamba na Mutembei good evening. Ngedhria tongire bau muno Ciaca Cia Meru nte kuona siene tumi kinyakire kunionto tayari mumero kira kwenda ni maendeleo ti siasa na tongire bau bangi kinyabo nibetigiri Governor ni mama mwaka yo 2027. Boroki Lawrence Mutweri one Chief Political Advisor wa Governor Kawira aliwasalimia MCA Kiambi serikali ya mama Governor iko imara kabisa. Kiremi Murungi Chibia kawa leo the discussion is taking science Kiambi nari inge siasa na choke shiuria boya nare ke kuringa idhioro. Ronda Kinyaka wa I salute my MCA, good evening from Gakuru Market. Kama mbaya wewe epa tu juu hapo ni mitego kali. Okay. Matumbe M Mwamba Junior kawa Mutembei ask Kiambi if he really understands the roles of MCA na ni kuona ni advisors bondaba governor wa repare mutambone Chief Economic Advisor wa Governor Kawira, Mheshimiwa Gideon Kimathi, Arua High Bro, kindly pass my regards to the panelists. I congratulate Honorable Kiambi Kiagowan for his foresight and the commitment to the success of Meru. Indeed, he is a true general of making Meru happy. Give him more time to convert my friend Honorable BJ from the dark camp that is desperately trying to sabotage county operations and developments in disguised oversight. Mama's government is stable and will remain committed to the service of electorates. Meru must be happy. Thank You're you. on the dark side camp. From Billion Kemari. Chief Economic Advisor. Yes. Okay. Now, Mheshimiwa, ngo posi tekiuri kiagwa. MCAs baroneka dhai iba ulingwe yo oversight because ote report tunaona bake draw kuma kire executive weta could debate especially kire report ya Marando. Sure. The other day report ya Mountain Run ira umira gavana no kuelezo rambesa cha tumikire na kone kabisa we ike unduni ari ate kumebi kuendelea baba kumenya nene department ubara bedheri ate. So how face these MCs kaba ulingwe yo oversight mheshimiwa and oversight ya Mbraide Kukire County Assembly. Thank you very much. Iboeka sana Edward. Bere mamba biliona Gideon Kimathi. Yes. Tamu Gideon Kimathi agatemwa etiuma Kawira yuma kiraito Murungi. Why? Lakini we know very well imuntu owe kabisa Yes. na no dirukete kwa akiura Kawira mwangaza sana. But of course no politics interests. No monkase kiwe kamugate kana na kwa nenkeri which is okay. No ugwetaga so no monka andike nyomwera statement enda ja mono kende thomo kena at least ngavana muigo na kurwa which is okay. Kimathi gwe karakaria mugate that's okay kurikia bo then na advisory no wetaga Yeah. then kiuria kiomburia Edward very Yeah. good question ntiko meme anke oversight ura yugaga ati ni on the general report yeja already tukarikana igitare athira riria Kimathi Gideon ari chief of staff bambirie ko oversight ni Kawira Mwangaza kuma the first year ari women rep akithiuruka kibao gya 12 billion ntiko mena tano ntunande ikwa mwanya utuika na ndite kubwa
igitari athiuruka akiuraga ngavana kawe kirai don't know aurana ndika wira u othiuruka akiuga mantu ya 12 billion nwega thiuga kimuuraga in that government, which was the right thing to do then, not the chief of staff na areura. So ne atevuja that time and oversight kubwa nandi. Number 2, governor wetu every month na kwithira kere sa antu na ageta CC bao na chief officers na boli biuria na kuginywa ne oversight ya kuthithia, including ije irari ya manto ja Mountain Run kuonekana 13.7 million shillings itiombere gwita to waste nonto kuma kiritio ingiri 562 562,000. The department is sports ne donated 800. That means Meru negative 238. Tinya negative 238 plus 2.8 million ira yare accounti ne Mount Kenya Run irengi kwa 2.8 million plus 800 ya 3.6 minus each ya 560 over 3 million ira yetere loss kiri Mount Kenya Run ko unantu kumatuka ona kunoga ona kugirika ona kugwa twetere loss ya milioni 3 ya Meru County. That's a fact na area no medithia. But 2, mheshimiwa kueleza very well auga guti report ireja kwenda kuri mheshimiwa ketha nije control budget report atwire ketha benayo na ni atekuga ketha eryo na ni atekuga kena mbigo na ni ketha buranko meibu mheshimiwa choge dure keu chogerie bwana report mheshimiwa report kira nkwenda kuga ndenda kuga uju bweni yoka butinio ambothikire mpatime no kuona mpatime ngachokia ankwenda gwikira byo byo bitatu uri mwa amwe ngachokia kugita yachokaniria abati kuraniria bionde na uraniria kira ndege chokeria kanengo chokeria tu no problem. Yes. Control on budget report kedere ndene assembly na kedere ku ni atekuga number 1. Number 1. Yes. Number 2, auga akereza na kuga uri azimie kuga Senator Kadhuri Murungi Meru to azimio no UDA kwenda muithia correction yu. Number 3, budget ye county ya Meru ri ikinyete ariko mheshimiwa atwire ikinyete ariko no nturanko mea ni oversight endelea go step by step are kinyete ketha ni ku oversight ni ariko ikinyete ni ariko itigere budget ine mbese ingana ni ariko ikinyete ni ariko itigere kamwisho County Integrated Development Plan CIDP imbiere and drawn from it kimbudget yeje kuma ge CIDP yetu kana imbio exact not jairija tatu kuma the same tone kera inya kuire itukuire oversight yu ure kwenda no mheshimiwa kanya uchogiri absolutely mheshimiwa kanya kawe woni bare brunga kwe mantomba agera Gideon Kimathi auga imugate akaritie ndenda kuria mbijiwe no ntu yora thiurukana ngavana Meru County yonde imbiaragire wa umano eta anchokerie kiu auchokerie ndenda chokeria mbetau tuchokanagirie imbiaragire kintu kira kireo ari kintu kira kireo kira kwenda kwira kintu kira kireo aja bwana Gideon kiuria kiria uria na bura uga thirikari ya county government ibwika riu kira kina thina kiri bwana mbijiwe kinyawe na ugimpareeneo tige oversight Dr. Mbijiwe akona njaa na gitumi nkugo imbio nduga kiti kiria kina Sandi for now ikyo Mbijiwe Sandi ureko kia spokesman o Meru County iki area akaewa nende tabia jia jaraga gwitania na wathani bwa county government ya Meru uthikiritie auga we no kaba umagare amatuke na kuuma aterirwete akaure thirikari iria no Mbijiwe na iji thirikari iji mono no kinyankija nkithurwa ari county government ya Meru na bagitanagia Bishop Kawira Mwangaza na nkaribisa atentine ndenda kuromba Mbijiwe atwire na arua kiri Meru County atwire imbi aswa kiongwa kiatumire umakingaba no mbere ucokere mucokere chure bebe ukurite no ucokere mbije nchokibio ndo byamwe benya woni kyankwenda kuga ndenda kuga uju aumburi bire bidatu yes mbere amburi ya
amburi Kia amani Gideon kiama kiwa so. Report ya control of budget kitabu ni report ya control of budget irio indi gintu kia kirio kia nkwenda kuuga mati kuringana batu tuthurwa tukinya county assembly ya Meru Iriuga na wiyo firia yanguire firia nkwenda kwa firia yetu mbona mbijio kiumitai firia yetu tukweja twanjiriye mantu ja impeachment kuma kiri impeachment sasa sawa tukija tuichoka kinya budget yetu ije twakuru ikaga adapted kiri county assembly ya Meru Tuesday committee budget in Nairobi as we are talking na Jumatano iro tumbo kurukia budget ndenda kwira Meru batwe kwi kagita twatere ka kanene sana kinya document iri kethiro kanikethi teo document iria so utukumekethia cio gaitio tutagwata time utukumekethia cio gaitio yes tutagwata time no ntu bogaragarere ndene Meru ekwathura na Meru mbere tukagwatiania Meru kenda tucoka maendeleo right CIDP bantu jara ugira mantu ya CIDP itwatirimanire MCS tura mbithagira ndo park itwakurukirie mantu jamwe jaja areo jaja batio tutethia na jangi twarita for example mantu ja kugura ng'ombe CIDP ene kirikinya mantu ja park wana bijeo mantu ja kugura ng'ombe PAC unindo wa kamiti hiyo hiyo tu tumesabu na ijina kumenya mantu agwaka nyomba ngavana nekirite mbecha tureta twakarandi grutu asiroti turauga ngavana watu abati uchwandona agakambio agakanyomba ciarete thina muno twarita mantu jara jathire tiate ja tutikwenda twivatwi no ntunyombere yetu ituthithagia sheria na sheria je nyomba bona mbijiwe utumagara na sheria je nyomba gwita kuthithia rariome na ugo wari muciaza na wari MCA wa Mwangandia ward gutirio siasa ira tutungaga atwamba kuitunga tukathithia implementation tukoni jigufa bifungo bya bitebui tukaita nikenda gita gintu clean tutigete gukarata tutigete kugwa mushimo abijewe uchogerichure bya kuro kwenda na wochogi kiurikira uri mushimo ntachokerwa nontore ntari control budget report kethereo au atukomyagethereo geteo atukomyagethereo kaneteo irio na yejire nyanyume mantu jara jabangija kudira yes as at December 31st control budget report euga absorption ya budget ya Meru eri 2.1%. Ejete 4 billion and 80 million. 70 million near to Meri Kirimanto ja development. 4 billion, 10 million ya to Meri kire recurrent. Ewi control budget report. Ewi tuwe moya manto ja oversight. So nkurigara mheshimiwa uga atije ketha nejire akiuga ikwari na manto ya impeachment. Ntikora ni taniria. Number 2 irenda kwa CIDP link CIDP na budget ntira gweta nyumba kana ng'ombe kana mbio mheshimiwa uga member park nkwangara nao PAC yes Uterangaratana kauchogere mheshimiwa please hapana mbijewe gakwenda contradict no mweganyadi mheshimiwa please ngoja gakwenda contradict Amiru mwenye no time yakona alina tumerecho ambodikire no time ambodikire bona gakwenda contradict Amiru anko mwira atiri riria mbije wathurirwa reza ndene county assembly Meru riria athurirwa rakinya kireba ejire mbere bejire barathithia committee iyo stamp mbere sawa bweja bukathura speaker kuma ge speaker bukathura deputy speaker kuma bukanjira kuthura committee na bori ikia kuthura committee mtu nekagirwa committee yawe sawa na committee iria icho ciretambikio report sawa tugeta twakara twathithia mbio report na report iria antu ba budget member ba budget bareta report na ati kwa education twareta report na ndi idon kugatiri into bira kuringana na timeline ira tware ono turari ndwene ibunkwenda kwira mati turari mbio ndwene woju atethira ndwa yu ukigwa ndo ici twangaratanĩtie county assembly ina ndi tucokera nyumba county assembly Meru fair enough no mheshimiwa yes uria mkugaga ni atiri uninja ndale chairman nyo park tako public account investment committee kata uga atiri ki CIDP utio park ikwijira buru urankwerewa report ya CIDP kana annual development plan itaka committee planning
kutiosi Tongere tunero ndronde. yes exactly tongido ndronde paki kejira gikuja gutega audit report bandaye so nandi kiulikira nkurite anda igona ndi alankuga kwangara ya mtirende waura paki kujira kebio yesi INDP nkuka utiere kuringana na ngwataniro yetu bara bakarita ngugi ipatoeza time twategera Mheshimiwa nuko maybe kwa ndani ya assembly etiumbika Edward Edward tukangaratania ntoba meru kutiumbika na Public Account Investment Committee committee ya planning ire tongeretwe ni Mheshimiwa Harun ile report ya CNDP nenkeria park gutiumbika no position zeu guteo nonto na process ya mantu no ya kumbira atire budget ya ndo ndira ile public participation chairman ne Mwirigi Mheshimiwa Mwirigi itimenya ko ivya budget nenkeria park no committee ya budget ka ile report iki assembly individual in the assembly eventually ya kurukwa on the report ile na chikeja igatumira committee ya park so is important mumero akethira kere wekari Mheshimiwa project budget nkolete project budget ile ikinyete ariko nkolete arakinyetie woga ate mheshimiwa arakinyetie ndakwira atire committee ya budget Nairobi ni kuthithia reports report ile kaga adopted Tuesday next week assembly budget ile kiriau about kire ndikurikia na twetana mutaratara na ijueta na ndio ugorenda kumbira mantu ja next mantu ja monka juju ngitwethe tuthithitie nandi tutiomba kuthithia bona bijewe sawa tugetana procedure iwithio na ndio ngukwira Jumatano report ira twandapti tumekurukie kana tumegwithie kana tugweta from there kukeja answer ingi sawa na taka wija 100% whether kadidi ate yakuruka kana tikuruka sawa lakini kulingana na budget yetu bora tumedhiditie Jumatano kwenda kwa mwathani yakakuruka ningore yekuruka uli kumau Mheshimiwa tafadhali rekana akirige ubongewe kinya ndo tangaratania no mheshimiwa mheshimiwa Kiambi yes kirago play bona no mheshimiwa Kiambi kire budget estimate cienu ni kuona ni rwangirwa rogima especially kire kurandawa iro itimbesa right babu bore MCA ibukumenya rwangirwa health very critical ndene ya thirikari right ni atuere kubura yukie kuona at least ibo cover bore kilogia budget ye rwangirwa rondo ndawa ro itimbesa that's why gukwira atiri gukwira itaki go stage tigerie nukuona Jumatano irio biure bibikeja no tutware gokuruke tomba gora gokuruke no ndobochi bogi na ndo betita Nairobi na mantu jau position yokiri mantu na ndo betita Nairobi yeah national government kila sawa pati ukuruke yao pati udide kama kunjika iba kuita bakaria bawatanira sawa na kintu kira kwenda kuga no lazima tutegere report hiyo sawa iwitire ekudidwa Nairobi bona bijiwe tumetegere tumeperuchi vizuri tuone vile iko that's why unite kwenda kuansira kiuria kirea bakuthithia no nte umeimbinda fair enough mheshimiwa bere tutari kino tuba time inkwenda at least indonere okiariria budget estimate usana inkwenda kwa at least 1 minute imbiwe bio ngondonere bio peni ukiwa rwangiro iro itimbesa mbesi ko mwasi etara what is pending with this match thank you very much tuambetina mugima wa mwiri enda ugatiri budget ya ugima wa mwiri kugito kuma 202 million igasoka 120 million ya gito by 80 million mbese uni nyingi mono given that tibisari cietu siena changamoto kilimantu ja ndawa kilimantu ja urigitani na ukona ria kwa Republic Participation Kamonde Hall area department alitingo baba ugima wa mwiri baumirite mono na sisi na binambi koria mantu jau tutikurwa na budget we only saying this itigwita bobwega nonto budget ye na maura then it means ekonyia mantu janda wa kilimantu jau mheshimiwa mimbi akagweta kuona kuga kadhibu bobwega kana tibobwega number 2 budget ya legal mantu ya masheria 160 million owa with 160 million kabanya mbesiri ndegweta kiro gimambo mwire nkuruki 160 million itakire mantu ya magamba nondigona mimbi tukagamba mono kana magamba ya tumira mbesa mono nkona maoni jakwa ndona tutigwita bobwega u
vile vile nierezete mantu jegie of course kuna kuja mantu jegie kuja mega muno according to me chama ingi then tuetakire budget for example ya L or the same L actually departments that across the board kire mantu ya hospitality kati across kuna kile hospitality mantu ya jegie mantu ya bisine chai mantu jange ina budget yo inene whereas governor namulete very clearly which was okay kugeria kugita budget such hospitalities don't kuna department ya hospitality na catering absolutely na ndi what's the difference kile budgeting hospitality na catering na all that it end up with egintu kimwe nonti mantu into bile bimedene no kona mimbi chai mimbi don't know na 23 ingi na 24 ingi na 33 million in budget imwe yeah in budget imwe ndiletie budget ndela ndi chairman budget kiugintu kimwe tukumenya ta mheshimiwa the kau lakini kiugintu kimwe urankomenya then and different sort kumenya twira then at the same time Edward tugiti 1 billion from the development partners 1 billion shillings kuma kimbe sitawa grants and loans no me loans lolea inyameru ikaria mero no igwaro kurombwa itu tuleaga na wogoti na mantu jange mwanya turusite 1 billion nonto bwa of course partners bagita ambesa nonto bora chia tumirwa turusite 1 billion shillings kiri budget yenande ile 11 billion. Wow. Yes. Now mheshimiwa Kiambi tukirekeria final remarks tiaku tukirekia yeah final remarks obatire o kamitukirie kidogo no kirika na ruku na kiwa manoke kawa yeah umbetegeria tire uni kira kiuma kirie to oversight oversight ite kurithwa ukeyotegera ndene kia guwond na arabumite ndi Simon Kiambi ngaruni Senator Tharakanithi areza gwaka ndene kia guwond na ndene kia guwond ni Meru County na muturo bati kwenda agitegargira mantu jau oversight Senator wetu Kathurinto Murungi ugetania na mwaka uyu junte gweta kiburine gweta isura ndi what have you imbio tatu kwanjira kuthithia oversight yeu batwe turi a Meru atuthiririe oversight twekirwo mwaka jwetu twethia tukimenya batwe turi anka kabo tena mubunge tuwe na mubunge mheshimiwa wetu Ngushine Kirima lakini muntu ura kweja ndende gishiko keu na mheshimiwa Kirima na alitie several times ariza Senator Tharakanithi na haja tuwe na kwenya mwera ya Atomic Commission ya equal commission equality commission iumbete ndene ya Senate lakini ujua dalili arezayo kenda mtu agairwa pantu ara tuiri so yeah tureke mheshimiwa yes au ngachoka wakwa commission hiyo ndio mheshimiwa ngora si commission yo tru komeipo ndunda tega tureke mheshimiwa yes yes ndio time ikuthira mheshimiwa yes ndarige na DC Meru County ambira i Senate itumanite nariko nau na batinda kwakwa na rago gwakwa politics fair enough so kira kwenda kuga ngoja kira kwenda kuga tukithithio oversight ituthithagio oversight kinyira kabia tubitegete Grand public land itigete teka nkuruma muntu nukigwa indi into bietu bitigathithia atia na tugekirwo meankera muntu aketha kimenya welcome Tharakanithi welcome Meru County fair enough mheshimiwa thank you mheshimiwa Ken Panda ke mwa mheshimiwa Bijewa kinyama parting shot yes thank you so much Edward yes din tena bonge bo kuga ankuga 3 is good mheshimiwa kuga turi manto ya meankando that responsibility between the mheshimiwa MP senator na nyanga bana nonto ugeno nyande kuwe ekwiwe gwita na all that na oversight tendwa igotegera ikuria biuria so kugakirwa muno gutwika itukire oversight pana ibiuria tu kidogo thank you so much Gachagua is coming tomorrow Deputy President Nigeria yes nitumukaribisha ndani ya Meru ombe gutega mirandi ya Meru ombe kwalia mantu ya kaoa na mantu imera bingi ako karibu kabisa kuhakikisha Meru nyatwe tukuona position yetu ndani ya Kenya. Thank you. Wow. Thank you very much. Mtagana tuko dhona batu tukubora rekri mabango ya arwa siasa tukari na MC former MC wa Mwangandia Dr. Judas Bijewe MC wa Kiau Simon Kiambi ngaroni tukwarera cha mantu igie siasa ti oversight na witi nambere ndani county ya Meru we wish siasa isi onde ikathira
na Meru bethire bakiona witi na mbere bura bathurire tariki 9 mweri wa 8 mwaka muthiru kenda Meru ithira ita na mbere tugwatene thia tuna nu screen teto cio wero thaithatu. Thank you very much. Thank you.